Jadi kalian masih mau kesini ya? Nani? Keringat bercucur curah. Berangin. Selamat datang di channel Sari Gustina. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah. Subscribe. Ya, satu subscribe sangat membantu. Jadi direkomendasiin buat kalian yang kesini, kalau udah sampai di atas jangan kalian sia-siain kesempatan kalian sampai di sini. Aduh, keringat bercucuran, rasa mau nangis guys. Sampai di atas tuh capek banget. Dan perjalanan kami masih ada. Ini kapalnya. Ada jurang di bawah. Biasanya kan kapal di atas, biasanya kapal di laut. Sekarang kapal ada di Bukit Nobita. Aduh. Panorama Bukit Nobita. Berapa Sultan? Wow. Been like a whirlwind in my mind. Every day and through the night. Oh, you are love of the place in my mind. Trying to find a way to get to you. I love of the place in my mind. Like a rumble in my head. You spin like a whirlwind in my mind. Every day and through the night. Oh, you are love of the place in my mind. Trying to find a way to get to you. I love of the place in my mind. Like a rumble in my head. Oi, Bisa minta tolong apa tuh? fotoin kami, Kak? Oh, boleh. Boleh, Kak? Kasih, Kak. I was up and about, ready to go out. Jangan lupa subscribe. Siap. Apa nama Sari Gustina ID. Ada pakai. Oh my god! Wow! Sari Gustina ID. Sari Gustina. Yang ada kolam renang. Sekarang kita jalan lagi ke atas. Kita lihat apa yang ada di sana. Oke guys. Oh, liatin kitanya. Nih guys, kitanya ada teman permainan waktu di kondang kondi ya. Myself not crazy, can't take it. I wish you get away.